Dobar dan, dobrodošli u novi podcast na portalu intervju.ba iz serijala Čitaj više, misli više. Naši gosti u narednih 20 minuta su dvoje glumaca iz Slovenije i performera, čiji pokušaj da izvedu 600-satni performans zajedno na trgu Susan Sontag ispred Narodnog pozorišta je, nažalost, neslavno završio. Prema dostupnim informacijama iz sarajevskih medija, glumac Marko Mandić je platio kaznu, a njegova partnerica Leja Jurišić je, pretpostavljam, sve to posmatrala sa strane. I sad, možete li nam kazati iz prve ruke šta ste desili? Ste stvarno gologuzi jurili neke žene po sarajevskom trgu Susan Sontag? Pa, u stvari, dio te predstave je uvijek komunikacija sa publikom. Predstava traje 6 sati, publika je obično sa 4 strane bine i tako je bilo i tu, ali jer smo bili na trgu Susan Sontag, podrazumijeva se da ima tamo i ljudi koji samo idu mimo, prolaze, a neki ljudi kad gledaju predstavu, jer je dozvoljeno da nisi tamo 6 sati, nego da dođeš kasnije pa odeš, su iz te predstave i otišli pa se vratili kasnije. I u nekom trenutku, kad sam ja bio potpuno gol, to je istina, 2 žene, fenomenalne gledateljice, otišle su, prije su se stvarno zabavljale sa oboje nas, otišle su, šetale su preko trga i ja sam u inspiraciji te našeg izvođenja i u suglasu sa sadržajem koji je bio tad u igri, poleteo za njima, ispratio ih, pozdravio ih i rekli su mi ćemo se još vratiti. I to je bilo to. I još neki krug po trgu i onda vratio sam se na binu i tamo nastavio. I ako se ne bi vratio, onda bi ja išla za njim pa bi ga dovela natrag na binu jer se zove Zajedno ta predstava. Ali bitno je znati da ima u suvremenom kazalištu ili u plesu, jer ja sam plesačica, nisam glumica, Marko je glumac, ima predstava ima različitih predstava i različitih odnosa do publike, do ljudi koji gledaju. I ova predstava stvarno radi na slobodi ljudi da dođu kad god dođu, da ode kad god ode. I, jer imaš ti predstava kad se može da se zaključa teatar, jer neki umjetnici žele neku drugu poruku da stave ljudima, a mi smo od svega početka znali da će to biti 6 sati i da je publika, da su ljudi potpuno slobodni da to gledaju ili ne gledaju, ali nisu slobodni da to snimiju i to šire naokolo, jer to je autorsko pravo i to se ne radi. Iako je to na javnom prostoru, autori imaju svoje pravo i to pa samo sa tim autorskom dozvolom možeš ti to da širiš. Ali i onda ljudi i naš, kako se kaže, naš odnos do publike je uvijek prijateljski, jer smo mi isto takvi izvođači. Imaš i izvođače koji nisu takvi, ali obadvoje nas, mi smo takvi i ne bi nikad htjeli da ljudi, kako se kaže, da ih užalimo. Da ih vređamo. Da ih vređamo ili to nije u našoj ni naravi, ni profesiji na način koji to radimo. A dok mi stvarno tu na toj sceni izvodimo svašta. Mi preko ljubavnih scena, dodira, bliskosti, sve to idemo i u baš agresivne situacije između nas. Ali to između nas. Jer između nas, to što ja njemu dopuštam, ali kad je meni dosta, onda mu ja to više ne dopuštam i on isto meni. I to mi tražimo naše granice, a uvijek predstava traži granice javnosti, naravno. I preispituje granice. Ali nije nasilna do ljudi, jer ti uvijek možeš da odeš, uvijek. I se vratiš ili se ne vratiš ili šta god. Da. U ovom sarajevskom slučaju mi se čini jako važnim ta situacija u kojoj policija dolazi i prekida predstavu. Gdje je nastao šlus? Da li organizatorica, direktorica festivala, umjetničkog festivala Zvrk, koja se zove gospođa Jasmina Prolić, je kazala da ona zapravo nije znala o čemu se
radi u predstavi, a pritom nije obezbijedila odobrenje za izvođenje na javnom mjestu. Gdje je nastao šlus? Osjećate li se možda prevarenim? Kuršlus, da. Ne, ja mislim da u stvari Kurzschluss, ne? Zanimljivo je jer je, pa da, Kurz, znamo šta je kurac. A to je kratko. Kurac-šlus. Pa svi smo punoljetni. Da smo malo ironični i vulgarni u ovom intervjuju. Ali, u stvari, direktorica festivala nije mogla znati tačno kakva će biti ta izvedba, jer je naša predstava ima uvijek različitu varijantu. Ograničeni smo sa 6 sati. Imamo playlistu komada, ali dramaturgiju nam u stvari i naš DJ je kompjuter. Mi stavimo muziku na shuffle i onda rokaj. 6 sati od početka do kraja. I mi materijale koreografske, sadržajne koje tu izlažemo pred publikom uvek komponiramo na mjestu samom. Znači, ako bi neko pogledao sve videe unatrag, video bi da su to totalno različite stvari. Fotografski materijal prikazuje potpuno drugačije slike, pejsaže, imidže i neke odnose između nas. Tako da nije mogla ona znati u kom trenutku će biti totalna. Iako ne treba da je golota totalna svaki put, ali ja mislim da niko koji to, direktor ili producent koji traži tu predstavu, ja mislim da nije to gledao 6 sati na videu, a ako je video uživo, onda je video nešto slično što će biti. Nije nužno da će biti to, ali kad je gledao video, niko ne gleda, svi skaču gore dole. I istina je da mi ponekad smo goli skoro cijelu predstavu. Ne, nismo, ja nisam... Ja ponekad, ali to je bilo 3 puta, jer to nije meni tako, ali ovdje sam i nekako pripazila jer su se bali muškarci za mene, pa sam pripazila malo da imam još nešto pored, kako se kaže, nešto da se nešto pored gača, jer ne smiješ biti gol, ali ja sam uvijek imala nešto, jer nije namjera da se žali nikoga, ali što se tiče, jer ste pitali što organizatorica, a sa tim dozvolom, policijom, to stvarno, to nije naša stvar. To mi nikad to sve organizator, ali to je bilo sad dio kulture, kako se kaže, na ulici i zavisi koliko je to traje i zavisi koliko ljudi znaju šta treba prijaviti, šta ne. Nemam pojma kako je to u Sarajevu, mi znamo u Ljubljani jer imamo festival, mi vani, ali mi znamo pravila za Ljubljanu i to uvijek organizatori, uvijek to mi kao organizatori festivala radimo, ali u Sarajevu to festival, to treba da radi sarajevski organizator, jer tu mi nemaš pojma. I istina je da kad je policija, mi smo saznali za to tek prema kraju predstave da treba da završimo. Mislim, a to je bilo baš... Na poziv direktorice festivala i moram da kažem da je policija bila totalno korektna prema nama od početka kad su nas pitali za sve ove, mislim. Pa ni nekorektna, bili su veli ljubazni do nas i to sve... Tako da tu ne možemo ništa reći da je policija prekinula. Ja mislim da je to neko drugo prekinuo, koji je u stvari još više provocirao nego sama predstava, po mom mišljenju. U stvari, taj moralizam koji hara danas u stvari u svim gradovima diljem Evrope pa i u Americi i svugde po svetu u ime različitih ideologija, različitih kultura, različitih vjera, neke vrste moralna policija u stvari provocira ljude da bi dobili politične tačke. Tužno je to. Bodove. Da. Šta nam to radi slobodi? Šta to radi našoj slobodi? Ja mislim da je vaša predstava propitivanje slobode. Pa da, ta predstava se zove Zajedno i nema granica šta to znači zajedno. I svaki može da podrazumiva i da gleda što god. I kod nas
mi stvarno naše granice glumačke i te izvođačke stvarno, kako se kaže, porivamo? Guramo dalje i dalje. Individualno guramo dalje i dalje zbog nas dvoje personalno i zbog publike, jer si ti uvijek na buni za publiku isto. I za sebe i za publiku i za njega, a prvo za sebe. I ja mislim da je ta predstava otvara kroz ne najljepše stvari, može otvoriti srce i tijelo na veliko, ali kad je zaustaviš, onda ja mislim da nije problem u predstavi. I to zatvaranje oči i skrivanje bilo čega, ja mislim da to je sad je bilo na zvezdnoj ravni kako se kaže, u Americi, sad je splav bio zabranjen. Abortus, jel? Abortus, sad će na saveznoj ravni. Na saveznoj ravni nema više pravice da splava. Pa to je konzervativizam na višku. Jer ako imaš tijelo žene, onda znaš šta to znači. Ja mislim da se niko ne bi trebao ubacivati u tijelo žene, a u ovoj predstavi se više ubacivalo u penis nego u tijelo žene, jer žena bila nekako nevidna. Ja mislim da smo nekako kako je Marko u nekom privatnom, da se vraćamo u neki da hoćete vi vidjeti zlatni srednji vijek i sa digitalnim aparatima, a to je baš tužno i to nije samo tužno, to je već nevarno, kako se kaže? Opasno. To je opasno. A opasno je i za sve one koje provociraju. Nije opasno. A ja mislim da Sarajevo zna šta je opasno i baš ne treba Sarajeva sad gurat u opasnost, jer Sarajevo treba da se oporavi, ne da se u opasnost. Da, znači, u stvari ta poslovica, to je često moj otac rekao, ali nekako u zajebanciji, kao neka, doći će zlatni srednji vek. I u stvari, ja mislim da se moramo toga plašiti. Da bi nam u toj digitalnom dobu u stvari došao put natrag. Da. I mi smo, kad smo pripremali tu predstavu, to je bilo 2018. Bila je premijera u januaru, a onda smo za svaku izvedbu imali ponekad i takve probe da smo obišli galerije Ljubljane. I jedna je bila izložba baš u to vreme, retrospektivna izložba Tomislava Gotovca. I nas je jedan njegov rad gdje je on imitirao životinje toliko nadahnuo da smo onda u sljedećoj izvedbi posle tog obilaska galerije u stvari napravili neki omaž njemu i toj sceni, tom njegovom radu. Ali 13. novembra 2021. znači pre skoro pola godine, bila je 40-godišnjica njegovog performansa iz Zagreba, Zagreb volim te. I u stvari nekako mislim da smo znali šta će se desiti, kakav će biti rasplet tog našog performansa, koji u stvari je performans u trajanju, a još uvijek traje, jel? Pogotovo jer još mi danas satima posle te naše izvedbe razgovaramo o tome. Ako bi mi znali kako će se rasplest taj performans, koji u stvari, je performans u trajanju, trebao biti samo 6 sati, ali nekako još uvijek traje, jer mi danas razgovaramo o toj predstavi koja je počela 25. juna u 6 sati popodne na trgu Susan Sontag, ali da smo znali možda bi bilo fenomenalno da bi mi napravili u Sarajevu omaž toj Gotovčevi akciji ispred 41 godinu skoro i nekako obljubili tla Sarajeva uzvikavši Sarajevo volim te i legli na pod goli. Ko zna, još uvijek se to može desiti. Sarajevo postoji, svi smo tu, vi ste mladi, vidim Pa da se vratimo, a? Da nas neko ne čeka tamo, a? Ne, sve. Ja mislim da treba samo malo vremena da se vratimo, jer neki ljudi su čekali Marka, pa smo trebali otići baš brzo. Ne, ja mislim da je super, neka poruka je stigla Leji, da je u stvari bila predstava kao sunce na kraju tunela. Za Sarajevo. I neka druga je stigla kao bravo Sarajevo, jer ste pokazali ovu predstavu. Jer ljudi koji su bili tamo
koje možete vidjeti na tim fotografijama od Halida, ne znam kako se prezima, ima na Facebooku, ljudi koji su bili, baš su bili dobra publika, sretni, oni su pljesak, kako se pljeskali? Aplauz. Oni su aplaudirali, nismo još toliko aplaudiranja imali na otvorenoj sceni. Između scena, to je bilo posle stvarno, komada. ljudi, ja mislim da su bili kao gladni nešto takvog radikalnog isto i bez sakrivanja, idemo sad. Tako da bilo je... Imam još 2 pitanja. Da? Kakve su reakcije u drugim gradovima? Koliko puta do sad ste igrali ovu predstavu i da li vam se ikad negdje desila ovakva slična situacija? Ne, ovakva slična. Mi smo samo trebali jednom smo prekinuli samo 10 minuta prije jer je bila izložena, mi smo imali dozvolu do 12 u Ljubljani, ali je neka gospođa zvala stara je bila, pa je zbog glazbe, pa je bilo previše minuta. Preglasno, da se... Da, pa su onda policajci čekali, pa su onda 10 do 12 kazali da sad bolje jer ona je stvarno bila nervozna i stara, pa smo mi to prekinuli 10 minuta prije, a onda smo na sljedećoj predstavi 10 minuta više to odradili, jer sad imamo sat i po Sad 20. Kojeg smo proveli na policiji, jer sa policijom smo završili u 12 i to nije tako neznačajno, tako da je bilo nekako 6 sati, ali sa policijom zadnji sat i po i sad nekako trebamo da to unutra, ali inače... Na sljedećoj izvedbu koju imamo u Kostanovici na Krki. Inače nemamo kad je bilo vani nikakvih problema, kritika je uvek dobra, ljudi to sanjaju, to pišu, komentiraju, zahvaljuju se i svugde. Bili smo na Nizozemskoj, Utrechtu, u Budimpešti. Bili smo sad, zadnja predstava prije Sarajeva bila nam je u Dresdenu. U Dresdenu isto, same zahvale. Na festivalu Off Europe. Tako da, ali u stvari čini nam se vrlo bitno da smo bili pozvani u Sarajevo i u stvari hrabra gesta da se stavi takva predstava na program i čak to da je tu na trgu ispred pozorišta da se ta trg zove Susan Sontag i da Sontag je ipak napisala bez interpretacije, kako se reče? Da, knjigu Against Interpretation. Protiv interpretacije. Ja mislim da je to bistveno da imate takav trg i da se zna što je iza desne i iza leve. Treba pročitati nešto levo. I čini mi se čak nekako kao simbolno i to da je ona kod vas režirala, mislim da ako ne greši, bilo to 93. Čekajući Godoa. Tako je. Postavlje, da. I u stvari tu, i čini mi se kao kao i u uspomenu na nju, ta predstava može biti neke vrste čekanje na Godoja i zapanjujuće i nekako možda i sa strahom moramo gledati to kakav Godot stiže kod nas. Imate li vas dvoje neku ideju kakav je to Godot koji nam stiže? Meni se čini nakon korone i svega tega i svih muškarca koji vode svijet i više manje ti muškarci nisu mladi, kod vas i može biti, ne znam, ali ja mislim da taj zapanjujući i u strahu, taj pun straha nekakav dojam sveta kao što sve će ići nekamo ili treba je sve obraniti, žene, majke, znamo da se branimo za sebe, znate, majke su jaki subjekti i nismo objekati. I to meni baš nervira jer to ide sad natrag sve, kao, ne znam, lično, kako se kaže, ja sam sa svima dobra, nemam problema sa kulturom, sa religijom, sa ničem, samo neko poštovanje i to do toga da sam žena i da sam rođena na ovoj zemlji, a to mi treba. Imam djevojčice i ja trebam to da jesam ovo i da njih ovo naučim. I svak muškarac koji dođe do njih i treba da ih to nauči. I ja ne vidim razdvojenje u sebi između žena i muškarca. Ja mislim da je to prvo razdvojenje u ljudski rasi i da je to više problem nego rasni, nego
med svima religijama i kad će to prestati, onda će biti sve u redu. Ta nejednakosti, kao da Da, nemaju svi da jako kao žena nemam ista prava kao muškarac. Da. Slažem se. Jedan- Sam muškarac, potpuno se slažem sa Leom i čini mi se da tu, da je taj sukob, mislili smo nekad godinama natrag da je naše društvo postalo ono jednopravno, ali u stvari čini se da je taj treće, ne stoljeće, što smo sad, 21. vek kao počeo potpuno drugačije da se... I baš je, ja ne znam kako je šta je u Bosni, BiH, šta je, ja nimam neke nostalgije za Jugoslavijom, ali neka prava su u Jugoslaviji stvarno bila na višem nivou nego, ja samo za Sloveniju govorim, nemam pojma kako je kod vas, nemam pojma sad samo što smo se dogodilo, ali u Sloveniji stvarno neka prava su bile na višoj razini i tako, i baš je to tužno da se to rasturilo. I Amerika još uvijek rasturava stvari i to je i druge velesile i to je tužno je to, ali ja mislim da ta negativni sad će se sve u konzervativizam i sad će sve se propasti i ta potpuna kontrola i to sve, ja mislim da to nekako zbog naše djece mi trebamo to da optimistički, da obratimo na optimizam, jer inače će oni to će im sve ići u tijelo i u glavu i oni će biti svi depresivni i ja mislim da trebamo nekako izgraditi svijet koji je za nas, kako se kaže, da se može nešto novo uvijek da izumi, kako se kaže? Da se pronađe, da. Pronađe i u znanosti, i u umjetnosti, i u politiki. Zašto još uvijek jedna i iste stvari guramo kao to što je dobro, to što znamo je dobro. Ne, nije dobro. I ta predstava radi na tom što ne znamo. I mi kao izvođači uvijek ne znamo gdje smo, kako smo, šta smo i uvijek nove stvari tražimo i ne... Da se otkriju neki novi novi slojevi, nova značenja između nas i u saradnji sa publikom. I da te šipkost, kako se kaže? Šipkost, kad si nisi jak, kako se kaže? Naše slabosti koje su. Krhki, da kad smo krhki. Krhki, i da ta krhkost i slabosti, da se to nekako polako otvori prema drugima ljudima i da se to ne sakriva. I da se toga ne stidimo, ali ja mislim da pogotovo muškarci. Jer mislim da toliko je toga kao muškarac treba da bude i jak i ono kao uvijek, mislim, taj koji štiti, taj koji nekako ne smije biti ni emotivan. Ok, može biti emotivan u agresiji, ali nježnost nekako ne dolazi u obzir. Ne smije pokazati. Ali ja mislim da baš to, kad bi si dozvolili ovi ljudi stvarno da, svi da bi se dozvolili da te tekućine naših tijela, od suza, znoja, pa na kraju i do sve što izlazi iz ovih intimnih organa kojih trebamo da sakrivamo. Iz kojih se djeca pravu. Mislim da bi, kad bi si to dozvolili nekako, razumjeli da je to ono što pokreće svijet koji nekako rađa i misao koja je uvijek nekako spojena i rađana iz duše, iz neke lepote. Tako mislim da bi se svet mogao promijeniti. Pa isto sad se već zna da nekako 7 generacija gen kao ima otisak recimo straha nekog ili mržnje. Pa onda znamo, ako si pun mržnje, onda to ti daješ na svoju djecu, djevojčicu ili dečaka, nema veze. I to ja mislim da treba raditi na sebi, svi i svako. I nekako da možemo, zemlja neće propast, mi hoćemo propast, ako hoćemo, a ja mislim da nećemo i ne treba nam. Ne. Ja nekako mislim da tome služi umjetnost, da širi slobode, otvara nove vidike i tjera ljude da razmišljaju drugačije nego do tog trenutka. Otprilike nekako ističe vrijeme predviđeno za naš razgovor i ja se ne mogu rastati s vama, a da ne pitam gospodina Mandića šta se desilo na kraju 25. uveče. Jeste li stvarno dobili kaznu, kolika je kazna, jeste li je platili, jeste li razočarani? Pa nisam nikako razočaran, ja mislim da su
policija je postupala po nekim pravilnikima koje su za kršenje javnog reda i mira, za izloženje intimnih dijelova u javnosti, pokazivanje tih dijelova drugima i ako postoji neki pravilnik, u čemu je problem? Ok, najmanja stvar je tu, najmanje kraćenje moje slobode i slobode drugih je da tu kaznu platim. Tako da ja nisam nikako razočaran. Razočaran sam više da je ta predstava morala biti prekinuta, ali možda smo sa tim otvorili bitna pitanja u vašoj sredini, u našoj, jer isto, mislim, sad se u Ljubljani isto dosta govori o tome, jer i mi nismo tu daleko od toga da, od toga da se javni servisi rasformiraju totalno, da javna televizija, prošli ponedeljak su bio štrajk novinara, jer u stvari totalna dekonstrukcija javne televizije RTV Slovenije dešava se, ali u stvari su emisije koje su inače uvek ponedeljkom bitne nekako i uvek su i provokativne bile maknute sa programa, u stvari doveli su neke vrste cenzuru, tako da i mi se bavimo bitnim problemima reza, nekog nedozvoljenja dotičnih stvari i uvek u ime neke kao više ideologije koja se smatra za kao pravednija. Da li će to možda, kada ste se dotekli politike, da li će to možda nova vlada u Sloveniji promijeniti? Da li su očekivanja od nje sada velika? Apsolutno su velika. Velika su. Ja mislim da je bio neki komentar na Facebooku baš dobar od nekog, ne znam da li je Sarajlija, ne znam, ali iz Bosne, da je sad, i to ćemo se i mi pitat prije, kako se kaže, prije iduće izvedbe ovog performansa, koji je stvarno bio performans ovdje? Koje su granice nekog performansa? Ili je politika sad više performativnija nego umetnost sama, i onda je isto pitanje šta je umetnost i šta je politika i šta ima moć i šta nema. Pa da, tako u Sloveniji sigurno se nekako da se... Očekuje se sigurno od nove vlasti da reši te probleme. I u stvari prvi je tu neki ispit, u stvari baš kod te javne RTV Slovenije, kako će to da reše i pogotovo što se tiče javnog zdravstva. Mislim, tu i iduća stvar školstvo, jel? Škola je te stvari, tako da... Da, treba i više naprednosti nego je bilo kod prejšnjeg premijera. Treba i Slovenija da proradi, da progresivno radi. Ne da se mi vraćamo 30, mi smo stari 30 godina, a sad više nismo tinejdžeri, država tinejdžera. Sad smo 30, sad bi trebali biti zreli. To treba pokazati Slovenija mala kao je. Da, u najboljim godina ima super umetnice, super znanstvenike, super sportaše. I ja se nadam da će to sad skužiti i da će na tom raditi, jer na turistima ne možeš da radiš samo i na kraji. Na pljački, jel? Na pljački, da. To je, do neke može, ali ja mislim da treba da se to... I prije nego se pozdravimo, gdje je sljedeća izvedba vašeg performansa zajedno? Pa na festivalu u Kostanjevici na Krki, koji ima super skraćenje, mislim FKK. Kao nudistička plaža u Jugoslaviji. Dobro. Tako da ja mislim da tamo policija neće biti problema. Na Krki. Da, tako da... Nadamo se, nikad ne znaš, možda sad kad se zna da je problem, možda će biti još i više. Ali je super lijepo mjesto i ako ikog znate u Sloveniji, neka dođe. Ok, hvala mnogo. Puno sreće u budućem radu i da ne plaćate kazne tako često i da nekako ova borba za slobodu koju ipak je to veliki broj ljudi vodi bude što je moguće uspješnija i kod vas i kod nas i širom svijeta. Da. Hvala vama. Hvala vam. Podcast na portalu intervju.ba iz serijala Čitaj više, misli više.